Timua ka fa ko mo ba sen to la pe me ka fa ka kaya me ke fa ton mo ka ta ko ni mai pe na ke tai me ka fa ko ka kama ki mu ka fa ka ko mai ka fa ka ba lo mala wa ke mo ai ko ko to mo pa ko ma ta ta ma ri ko bi ya mi ma fe ha be ta to mo ate ki mai fa ele fa ma pa la to fo no fofo kata tongata ko ma te tine mari ko so ko peti tau ki uvea tau ahiva te ekimar fa ele fa ma ki King George I Camperdown Australia no fo tataka mo kata tongata fo mo e mai na ala ko si ai ka ta ia mo na no fo tangata ki I kai te fo ka fi te na mo he no kata kita kata ko tu haki orang atau kita lima tahun tahu kadang kita ngata ni mai kau bijam mafia havea tahu torno ate kimai fa ele ni fa ma kwala to fo no fo kata pe fini al muiman kau sokopeti tau diruvea ta wahiwa te kimani fa ele fa ma King George Camperdown Australia na fotataka motong mukata ki na mui fatalawa mai te okuma fuakaba okikai na mea whakalao kita ofi aki a ema mai mukata ki matatahi ni kita mas kita fama Kalau tu kita lalu, atau kalau form file form on ya, kalau data pun ada form file. Kalau tu silau yang mau IT, kalau mau tahu mana semua, ada physical file sekarang.
Marua, nakafuta si Maria na. Ito ko ako ko tawon ko tafolongan at ato tatakamoto nga kasi ito of ko ni. Wala mo oni. Ako ay fusela eh. Ito ay fusela. Ito pa pa
Ei ko sisu ka isi of ai o tua e o teo ni la mari ma o ni ke ia te ka tau ko to e o ka nata e me alo Kamu ni nak tahu ini.
Halo. There's a still at Central Coast. Here. Okay. Kau tahu mai ni lah aku ni makabe. Aku ni tahu mah. BJ, when I call them out, please. You go. Tau kamata, miho matua, ay tahin ni tahin ahon. Mr. and Mrs. Tau Gilbert. Pas pasi ni mai. So please welcome Eleanor Coca and Ethia Coca. Kaya kita masih ibu kailuan nilai. Kau tahu kita mesti tahu mana. Hanya sesuatu kaya. Kono ingwa, tanyu loto, sawaki.
pangupo. Kata. Si mai eu po ho ako. Na foi next ano do que. So there's no need for the alcohol. Todo que hay. Kikita ika. We have a maid of honor at her time. Maria and Malunua Elisha Ilao, Islay Act. The maid of honor made her four. Okay, ladies and gentlemen, please be upstanding to welcome the new Mr. and Mrs. Muffin Hubble.
Thank you.